The IGP of police, I mean, Inspector General of Police, Tete Yuhunu, Christian Tete Yuhunu, when you miss call, free. Abronye DC, Bono Regional Chairman of NPP. Sounds na Nana do Dankwa Kufuado, and also any miss call, free. Kwame Nkrumah TIKESI3. Because I hire all media Ghana, and any kind of mess was subscribe. While I can watch you made no man quit, name feel free. So bachelor warding or comment session home, about making kind at the amount. A fe young court in seminum. Emra MPP Barsono, near a Kwame Nkrumah TIKESI3 can say, a mamma basso almost yet. Omoma appointment no ohunye sounds na ndc so abayin appointment a omano eno nso nanisam wo na so compare abanda da no MPP oma appointment no wo ma time campaign omo ye campaign ma aban no omo dumu mogeni promo mani mu fifire edi campaign chi ene yakwa campaign ni edi akire even communicators emra MPP nya power no onum twomu nyina boy and of appointment omo de mu ma wo mo no amre wa mo wo bi anka twogbe wo ho eno enom de appointment mu omo na afi wo ma omo so many fifire no omo ena yeje omo si nchen na afi appointment omo hu hia na de appointment ne mo bet NDC ba ye die ubia obo no ho moden during campaign training nyina no ubia anya appointment yenkoti omo mra na afi abandada no Ekram kon wo mere said ye yesi ma appointment. Also President Mama wo mo ye campaign bu a wo mo sort almost. Nana me de titru ne ensemtrefo a wo mo yi wo manim no. Yes. Nana me applaud no. Me applaud no. Pa. What imagine say ensemtreni bi for 8 years ni anyame nko ananim said do survival here. No command this, no command this. On sa de ne MPP ni mu ye no. And that mama ba ye no. Hwe omkura omka bi ma wo nyina abekunum wenum unza multimedia ge ba kwa na ho no ona akoye second deputy governor Matilda Asante ai mo se dey si chade no mo de ekura se so say Shamima Muslim anya city mo de nipa numpe ena eche obu okura wanka twogbo e wo ni wiase da wan pipi mu da wosono kura mane nimu no enfie nwotwe ekufo do ansese obi a nipa kroti so sa bo chairman board member adai aye ko de voix presidential seat ena no ko anso nko atu fie o ma so sei je mu ti aya kokwa ho patna ho hwe MPP penso no god ya sare bedi akwo mo ye ndai Sada manu oto man FM. Wani wafa kwabena kwachi of blessed men. Omo yandai. Manya no wi o. Aduma ko ba fi omo yandai. Oh. Wafa ya aduma ko de anatuma mabo nana. Nana obiribu ahi omo yandai. Oh. Atefa danso. Na wa director, former director, diaspora affairs of the MPP. Omo yandai. Oh. Omo anye no hu. Me nua ye ofiri wi amoase yi. Charles Tajibodu mo yandai. Yeah, Charles Tachibodu. We and the nobody no presidential correspondent. And I day the one what you kwa when you post ni pen num pen eche. Tini abufu abebiribu afu no. Na omubu edifu. Wa omubu edifu. Party no pa nkrofobia bre. Hwe wafa admako wafa ke UK chairman. Wa nya bibia ba se social media kwa didi edinatam. Omo gigi sika free. Amaya who was web party no. Nana. Omo ya omo dey. Nana then again ufri nsem trefo so a. No ko communicators no so. Even me what is saying? Jennifer Queen. We are ndey. Na odi na wura wa kwacha abrochire. Ana waba. Musa me yiri nuan. Nana oh. Omo de kwa omo ahwe omo. Hwe this communicators. Just look at that. And to achire bi na so obi edne kwankura to okra no nim say. Yes. At the end of the day. KOD or the BBB diaspora affairs. At the presidency. Director of diaspora affairs. Because we brave. And now, what moon so in him, no machine and munya. And any post in one. Actors, no. Mamma Bako, scenario. One echo Spain, one. Woman, Castle scenario. Koyamba, no, will be a better Facebook, sir. On Fatanam, so now Fata.
kasum scenario fata wa so se eyiwu na Dabi na nipa na ka je kasum scenario fata no wan anim no Ghana ade wo na afata kasum scenario ai na nya yiri Tony Bafo yiri ai on fata de say hwe na da ambassador de dia na fata hwe MPP baaye Nana K wakasa ma no konwu ntintina se beju te ya homa se okọ for national organizer onko na ya fo so Nana K onko be masapon na honorable opika onya homa so amne bedi nkomo ikura de anya honorable eyi Mpraeso MP wono kwa na sama areho sin obi a munim se wa mo sheda ka se onko national health insurance wo di be fie mienu ni ribusa na kwa homa o mistake Ada na say insurance ono e wasi anase de. E wasi but wo ma sheda se entua nka because of support candidate bi. Zaza na ya ala no. Ento akoya adwuma on national health insurance okwa. Kwa. Wonya de. Na omo man office mpo. Wo mo ka se wo mo kura mpam no. Papa na je ne te wo mo ka se pam no free ho. Hey. Na we ni constituency 4 MPP for dia mo de ye ni ye wo mo hu. Abi na nei. Na obatro duru so asanso akoto amo so no. Busa sampan yetna ha kwan ye KM won free mayanka na ko KM na mayanka na kro obra ye eyi enam mayanka no kro na nya ne dia eye Dr. Kwame Adokofo wono ne se odi representative ko ho ene wo se won nam ho na anya hwede akọ na ne na mechete 250 Ghana cedis a month. Hey, inti bia na yetwa ye moade. Mayanka wono. Ni nya bibia ni. Ni salary ye say. Da bi na nya salary allowance 250 cedis. Mayanka o. Ai. Bosome ana na awotwe. Be bosome. Kwame we de nya. Da bi e board me ba jo tie. Anase dako. Sitting, ba jo per sitting. E na board no so wo mo ntras na awotwe bia o. Na Mayanka no mo kwotena de so. Nam du ko. Na ndie ne yare a. Omo dia modi yo mo ho eno no dia modi yo mo ho eno no santrofo nkwa de o ma mo obi a David o mo no obi wo ye ya ja kwa me nkron ka bi ma ye na ka bi ma mo so ni mu do mo ka wani mu ko ni wani ko wani so o ka bi do mo o ye ni ba do kwa me de o be ka me o trana de o kasa am say I kwa me yesi na no pa de otigu ye nso pa na say yes no say me ka mo obonja mata so aka na ye ne wodi ye ye ne wodi oni wa de na wo mo start is wo mo fum nsase wo kurum ha ne wo no obi asend video ndi ama wo se de che so part ni wo pie ni po de nya me no mienu kra nka poso kra nko mache Ghana po no so nko mache anyam no ne tie National Cathedral ye ka anwasem nya ne nkofo ni tuti am yo ya ka mantie ye wo mo ba beto aba se ne de ka more than 90 million 10 days am ya to aba 900 million so 10 days am ya to aba e na God answer be di akofre me e no say Kwame ayi yes mo friends am trofo yes am friends na okura bi nam se mpa cho mi free Canada na mba mbedu weekend ya wo se ne mama nye ko wa friends am trofo be 100 obi ase da bi onya we afro nyo o si yi nti akoyan onu nko afeskai ni pa kro kwa nyi sika no woni se trofo be hia na o bo kai wadi de sika me bono nyi sika ketwa mama me mo ade yeni ayi nu ne kasai jama koni boye omuso omobresa ende we deputy CEO Cocoa Marketing Company ani ante ne nkan ye betene nkan sese se ye betene nkan ba ya tenka bi na no bi ni antena yi ya so ne ntena yi o se de ye de ma ne nche nya abotre wo me ade wo ma wo ma che no asem na me kan mo ade ma mo ache no mo bedi mu ni abusia sene yete no Kwame Nkrumah TIKESI ene wayi ni nyina ade agu won because asema okay no crave because me kai say emre bi ko asema okay no crave if you say woman campaign no da bi asema me kan say
say wudi amanyo ko bi achi now during campaign ukopra we prepare hunu wo hwere wo nkwa wo chese ono no nabusuani kwa nka ho ne ba nka ho no bi timoto so na ye tekia mu na ye de kwanaka akonya accident na bi dane bi no mugu afi aban ni bebe mu anase party ni be wi obeba aban ni mu no ni atwa won nyina abo ti we na wo so wo ha no wo hwe ho ye wo adwuma bi na wo ya no wa mwani akọ adwuma no ho emfo ni nto aban bi se oba ba mu adwuma ye ebi so ono oba no ono ni mu ona wo oba ba ye adwuma nti wo ho no so wo tu hofo why ti yanko ye ni ma ni yemfe ni nkyere eye abronye DC enene Christian Tete Yuhunu IGP wa betie si de so na last week ena eye IGP ekwo grantee interview bi ewo UTV one ya kuna ma entry na no ena wa kire mu say oman no insecurity ni ho say kan bi say insecurity a dabi ebi ni oman ni mu no mu so mu ye no motototo niama se ne ebe ya bibia betuma ko oman ni beta edin mama menka wenche nso na nansenya obeti so obi ayira ba ko hu nipa no na nipa no ye kuna ni nipadua no ye yi bia fru nansen atom there's a mora jama boy bi yes secondary school guy bo no so yira ye ko hu no ni ye kuno ebu a obeti ase ko bu obi tuo chese oman ni ma ye hu ema sese no obia no ase wu nipa wu pia na ase ayem hyehye kakra wo ho na no interview yi eno kwa grant waka so mo de nioma gugu akwam sina bia betumi akoso kama oman beta edi na no ena Bono regional chairman of the MPP Abronye DC abesani agu ne so me se nzamu a waka wase papa no were incompetent no na ne mpabo awro san so konkonzani wo hwe se de insecurity ekoso a hano menkote a yesi obi akotena UTV soy IGP yesi obi akotena ho yesi Ghana IGP sa insecurity bia ankoso ye bon krofo to an robbers kum mobile vendors ye kum krofo wo ye highways ye nya obi ye se friend tete ye honu a ye se me bisa ye ne ye so na ye Ghana IGP na wey na ye IGP dia na IGP a eniama ekoso a onhu no timi kwakotena TV station kese ti say UTV akachira wiase nyina say oman Ghana insecurity ni ho because ordinafu nanam because okoko ka say insecurity koso dia appointing authority ni beka say jawo adumagu but appointing authority na anka say nim say inspector general tete yonu a onama ne mpabwa ewrowro wa feli robbery cases ya bano plan amodete police headquarters so ye animo because crime ni bi o ha mon report nti IGP ba kwa kwotena TV so aka say crime reduce me kan amobia to say so kwa Ghana police service one website the annual crime statistics for 2025 no fake no country ye hono the first quarter any second quarter report will more post to crime statistics or more post to our Ghana police service or more website no may come at if what to say you will know and post to the accurate report because or the year din ye no maka say crime enkoso into obe post to ho say crime reduce but in actual fact crime koso pa Ghana fo ayede ehu na de onfa ne mpaboa na onam nipa mu a ewrowro no entena Nkrumah se crime nkoso tio eyeda IGP koboko ne ekosane tuo egu ne ka ho na Ghana police service for a report to crime statistics annual crime report wa ne yeyi afrim in the history of this country the super incompetent inspector general of police Ghana anya eyewe because when ni IGP and to the konkonsa and the bedi deputy IGP e 1PP pencil or the konkonsa and the bedi IGP nankasa e NDC pencil anti police panyini bi aye konkonsa bia no ontimi nya adwuma papa and that is a fact IGP mo de ma Lydia Don kokora na
I can tell you so be adwuma papa chen sab ayi we 72-year-old man we a konkonsa no dia rise ababedu na because Ghana Police Service in their records muno ope director of operations waba Ghana Police Service agi dimboni no mo crime rate course pa tete yo no mo kwa 2014 2015 2016 semeboa wa wo hwe me bia no bo annual crime statistics Ghana Police Service 2014 2015 2016 na hwe nkrofo ayekum mo Ghana me dey ma free na wa bisa ho say at the time na sa crime we ni nyina ekoso no who was the director general of operations at the Ghana Police Service tete ye no ni penso and a robbery murder or my so far between 2014 to 2016 no yet director general of operations Ghana Police Service here and Krofua wamati omo through robbery and yema bonne kidnapping langa de niema e course 2014 2015 2016 ni nyina no she was the director general of operations Ghana Police Service and the incompetence in T Anna Muhammad Alasanom Esano a man another portfolio MPP baye or the konkonsa or per GP a chile no nam konkonsa sa no didi no benya deputy IGP konkonsa munyina moti what Dresbauer said anya me na me kan o e Dresbauer and na ka say MPP penso MPP or the konkonsa beji deputy IGP no anumra bia opon no akwa ma NDC presidential candidate briefing President John Dramani Mahama MPP aman yo no post no na numere bia no akoma daily security briefing at the man President Mahama all because na yes I say obe free deputy no abenya IGP we nyama na make just Bawa just said it and yes say mo hu say oye konkonsa ni eba na djuma honya police no ye na mo wo Ghana police mo bi oye konkonsa ni pa dia yes obi ye notorious gossiper tete yonu adwuma de on na musa na ode gigiro ba say adwuma pa say yensua policing na yem policy Ghana for de oye out say wa gugu na hu crime rate 2014 2015 2016 no abisa ho say enti sa nipa we was our records we nyina na Ghana ya na IGP no abusia Abronye DC ene yate ne nka no ne nsem a woka no say papa no we incompetent ne e ka biumpa we konkonseni o police adwuma nim pa Christian tete you no asemi wa dwenkyere ho te sen me hu o comment section ho me ba mekenkan e de ama aha eye Island Media Ghana macra